Vsako sedem. Kaj je to, Marjana, ko si? Ja, vredno mati. Evo, stotnica bude tu, glavno ide vredno. Kaj? Kje je to? Jaz ne vem, če je šala bila, da je Ovo, to što prebarvanje? Sveče? Kaj? Kaj se kad ne znamo, znam. Šola, igram Škola, mi nismo dobavili. Polovica. Tu je neka polovica, ne? Ja. Kaj si ti tam polovica neki? Ne znaš, no? Kaj za mnjaz, bo? Je tu polovica? Je. Kako pa je noter del ključev? Ne, puno. Aj, ja. To je tudi na to. Pazi, to me je polovica. Ja, polovica. S tem ti farvala. Ja, ti malo popravljaj, da bo lepo. Veš, da se ne moremo prevučiti, da ne Ja. Jaz kje pa. Jaz Kaj pa če preprosto zviješ kot je emberček, moraš bolj nasladnjava, bolj samo sam razlačeš, tak? Jo. Ali imaš bo? Tako, ja. Ovo da šikava. To je nisem imel radi, što sam imel. Voda je, evo nas smo Ja, mogoče. Weil wir sind da, wann so ist der man darf nicht um das her an da, also so muss man das machen. Und mich da mal kurz zusammen gelagert. Це істинно, де спокійно просто, коли то побачали, пропонували місто, п'яті за цим часом, вот це сам день на перше просторе бізнес, Kada?
Pizza, vse kaj, ja. Malo je. A? Tamo ima lice. Ne pustim da pogleda. O, tu si mi. Ja to vem, kaj je. Ty lodynki, to znowu. Dwa. Dobra, ne? Porozmawiam, co tak było. Simon, kaj stavo, kad te krčiš zdravo? Stani. Kakvi ste te vi športnici? Nikako. Veš, fantazije, ko še eno tvoje stroke je gorjela. To je poslejš. Kad pihnem zdaj? Da ne bi. Vsakih 20 sekund je treba ugasniti. Vžigalnik. Piše v navodilih, da ne sme biti več kot 30 vžigal. Piše v navodilih. Počnemo raznesti. Hvala.